Munini wa Governor County Meru Titus Ntochuna tongireti abisa bangi kuma kithirikari county kuruguria kidima kerwe kya kallethiria wandini akinjai kiaria noriti karibanteri nende baringire kiretu kura na kumuneria nende aregani bo kyuga batina wetina mbere bo kona ni kinyanyuma ya kwithira bari utongerie ne kwa kagita Kelvin Kimadi katumnyithie ndeto na jirendiku. Munini wa Governor County ni Meru Titus Ntochuna atongoretia Ringtingwe bange mwanya na atongoria bamo batigania West kirindi ungewe nkomo na kenje na rembere ya watanire na shiari bana baraba tishomba lobunu kiri kiadhokyo kyo batetheria bukai na nyumene Ntochua mona atongoria baba watane mwekwe mwanga kaleleria kianja kiri kururira karibu bweru kithima keroe untukuru ngurwa thirikari county. Area yonde kwenda rowe mimi nitaweka bwao. Area yonde kwenda barabara no ndiko me ibotero na mpotela kwa bwega imundora bachalele ndendo bere to balabala tore ko to kwenda kubwethwa na kabwithwa ndenda iko maichukuri iko kwenda ilasbe ECD na tutafanya hiyo kazi ndenda kumeina hapo mpaka dispensary bukana wako renjaro na nitafanya hiyo kazi lakini mandeo ndio akaombe kabocha ala wo Mheshimiwa Kraito Buru amboshika Kraito Buru ena Ntochu atongoria boba kuthia tene Ntochu bakiringira ndeve Governor wa Meru Kraito Murungi Titus Ntochu nikyo gite yake twina kyo turiko ndene Meru County antubatiania bila twina bio tebio kaketo ne beloi ke muntora Governor eto Kraito Murungi mitheka ete gura deputy Governor Ogiembe women rep Ogeno Agumembe Senator Ogeno Agumement Kawira Deputy Governor Ogeno no Agumement andozi barabo ndaiba no Agumembe sorry andozi bangi bonde Agumement Kraito Murungi no Agumement Deputy Governor Ogeno ago imedhenere kutoka representwa na Kraito kana Kawira na Kraito kana ne mitheka kwe mwakuru aria eta wakawira no number that 63 million yeto national government affirmative fund then 63 million mwakuru akarete ndo tuisi yo wangaf akadwane bila tuwendeta imatresi na Merengeti enda no piloro itezuki kinya wana oruta muto kona ina chio lakini kona kutumira milioni 63 na bado kudura itima kemo itima kidhomba ngalane non tumuragia awe murume wako kuurwo ri koi mwana kakunde totumire county assembly weta kureta andwa no kana to kwirire uturetere maendeleo oni thirikari ne ya Deputy Governor Titus Ntochu nonto imuchore na imutiania wetu no tionge no tongeria nkulukie bokie kithirikari ya Kraito Ntochu mwene kinyawe akiuria karibao kuwatambaru Governor Kraito Murungi no lotete bunene asiasa baile barabange bokina Governor tiki ya county ya Meru kithurano nekiyite ari ombere mundora ndaiko mutenderi oro kuma na ndego aita mutenderi antaba kwa teni ndamu itere ndego aita mutenderi ndego atendera aka kumanyumba cheitha ende mutenderi atwe awera atabatiani ate kura cheito kula to nini atakwa na twena maana ara kila mukuiku yaratako nara tesa sawa aya achoka roga women rep no umeko ona u ara wasereta no umeko ati ane boy no kwa inabore mathabu ne yakie we no bore lo yento beto ende mundu akaya kwa bora na bo endete na utebi obwa mukono mutupu aulambwi novele Ntochu akionelia kario batubwa kuthura Kraito ringi onge to jina na noene wacheta bishop onte ai bishop ina anta ko bora nya watani detieni bora ko bora na watani detielo hoi bora ko nya mati kwa bora ketika muntu we kana bona yake batedia bishop ona ulo yando beto ende wazo kama mtu na koronga vya Murungu no anto you can imagine mtu wakaronga vya Murungu aba hapo bokaronga gwata itirike na abora nakara 63 million every year ona tu era 63 o mwaka dai every constituency ibe tokora yake na 7 million times 5 miaka 5 Tigania West
abirete kwethira abogorete kethe ngwekena kugura mandibut abirete kwethira abogorete mandibut ya 35 million kana mbirikite 35 million ibonete yu loi ibonete mbecha yau ende tureke norongo. Nikiripotera Wero TV kuma Tigania West, Mbita wa Kelvin Kimathi.